Assalomu alaykum tomoshabinoni azizu arjumand. Nashri barnomaи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонад. имрӯз миёни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Туркия муҳтарам Реҷеп Таyyip Эрдоган ба муносибати 30-умин солгарди барпо намудани робитаҳои дипломатии ду кишвар мубодилаи барқияҳои табрикӣ ба амал омад. дар барқияи табрикӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба унвони президенти ҷумҳурии Туркия муҳтарам Реҷеп Таyyip Эрдоган омадааст. ҷаноби олӣ, дӯсти гиромӣ, лутфан табрикоти самимӣ ва таманниёти неки ин ҷонибро ба муносибати 30-солагии истиқрори робитаҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Туркия бипазиред. таи солҳои сипаришуда муносибатҳои дӯстиву ҳамкориҳои судманд миёни Тоҷикистон ва Туркия зина ба зина рушд ёфта, имрӯз доираи васеи шарикии байнидавлатиро дар арсаҳои гуногуни мавриди манфиатҳои аслии мардумони ду ҷониб дар бар мегиранд. мо аз сатҳу муҳтавои кунунии робитаҳои фарогири кишварҳоямон ки бар пояи арзишҳои муштараки тамаддунӣ, таърихӣ ва усулҳои ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтироми якдигар ва эътимод асос ёфтаанд, ғояти қаноатмандии худро изҳор мекунем. итминони комил дорам ки бо азми қавӣ ва ҷидду ҷаҳди амалии якҷоя муносибатҳои ду кишвар минбаъд ҳам ба таври рӯзафзун рушд ёфта, паҳнои сифатан нави ҳамкориро касб хоҳанд кард. Тоҷикистон алоқаманди тақвияти ин раванд буда омода аст то дар ин ҷода тадбирҳои лозима андешад. ба шумо ҷаноби президент сеҳатмандии комилу саодат ва комёбиҳои навин ба мардуми бародари Туркия сулҳу субот, осудаҳолӣ ва пешрафту шукуфоии бемайлон орзумандам. дар барқияи табрикии президенти ҷумҳурии Туркия муҳтарам Реҷеп Таyyip Эрдоган ба унвони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин гуфта шудааст. муҳтарам ҷаноби олӣ, дӯсти азиз, ба муносибати 30-умин солгарди истиқрори равобити дипломатӣ байни кишварҳоямон ҷаноби олӣ ва мардуми Тоҷикистонро аз номи худ ва аз номи миллатам самимона табрику муборакбод мегӯям. мо аз он хушнудем ки кишвари мо яке аз нахустинҳо дар заминаи пайвандҳои муштараки таърихиву фарҳангӣ бо Тоҷикистон равобити дипломатиро барқарор намудааст. ба шарофати робитаҳои устуворе ки мо таи 3 даҳсолаи охир дар бисёр соҳаҳо барқарор кардем, муносибатҳои мо ҳам дар сатҳи дуҷониба ва ҳам дар арсаи байналмилалӣ пайваста рушду таҳким ёфта истодааст. мо бо дар назардошти таҳаввулоти минтақаи мо, ман бар он боварам ки ҳамкорӣ ва ҳамбастагӣ байни давлату мардумони мо бояд минбаъд низ таҳким ёфта, ҳифз карда шаванд. қадамҳои устуворе ки Тоҷикистон таҳти роҳбарии шумо мегузорад, моро водор менамояд то ба ояндаи муносибатҳои ҳамкории кишварҳоямон дидгоҳи умедбахш дошта бошем. мо омодаем ки бо амалӣ намудани шӯрои ҳамкории миёни кишварҳо ки дар 20-умин солгарди равобити дипломатӣ таъсис додаем, бо талошҳои муштарак ба ин раванд ба манфиати умум ва некуаҳволии мардумонамон вусъат бахшем. با استفاده از فرصت با جناب عالی تنصیحاتی و خوشبختی با مردم دوست و برادر تاجیکستان بهبودی و آسودگی آرزومندم. ادامه اخبار. در مملکت با استفاده از شرایط و امکانات موجوده چاره‌های سریع‌وقتی برای پیشگیری بیماری سرایتی کووید 19 منتظم عملی کرده می شود. در این سمت شهروندان باید با توصیه طبیبان دقت اولین درجه داده قبل از همه قاعده‌های گیگین شخصی را رعایت نمایند. گزارش محمد علی سفر.
анҷоми саривақтии тадбирҳои вобаста ба пешгирӣ аз паҳн гардану гирифторшавӣ ба бемории сироятии COVID-19 тибқи тавсияи мутахассисони соҳаи тандурустӣ амалӣ карда мешавад, ки дар ин самт аз шаҳрвандон низ риояи ҳатмии қоидаҳои беҳдоштиро тақозо дорад. Табибони муассисаҳои тандурустӣ тавассути корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ фаъолияти босамар доранд, ки ба ин васила оид ба нишонаҳои бемории сироятии COVID-19 сокинон маълумоти бештар пайдо мекунанд. пеш аз ҳама барои ҳифзи саломатӣ бояд шаҳрвандон риояи гигиенаи шахсиро ба ҷо овардан дар кор, дар ҳолати пайдо шудани ягон аломатҳои беморӣ, масалан обравӣ аз бинӣ, ашкшорӣ аз чашмон, сулфа кадом намуде ки набошад, ё сулфаи хушк бошад, ё сулфаи намнок бошад, беҳолӣ, бемадорӣ пайдо шудан, дарҳол ба табиби оилавӣ ҷои истиқомат бояд муроҷиат намуд. Чунки мо дар солҳои гузашта ин бемориро аз сар гузаронидем. бисёри шаҳрвандои мо гирифтори ин бемории COVID-19 шудаанд, ки мо аллакай таҷриба дорем дар ин самт. аз ҳамин лиҳоз аз ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ки гигиенаи шахсӣ чӣ дар хона бошад, чӣ дар корхонаву чӣ дар роҳу дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бошад, бояд ки мо ҳамаи инро риоя намоем. ҳифзи солимии ҷомеа дар ин шабрӯзе, ки бемории сироятии COVID-19 арзи вуҷуд кардааст, зери таваҷҷӯҳи доимӣ қарор дошта, табибон мунтазам ба шаҳрвандон тавсия медиҳанд, ки риояи гигиенаи шахсиро дар мадди аввал гузошта дар ҳифзи солимии худу атрофиён саҳмгузор бошанд. дар шаҳру деҳоти Панҷакент тадбирҳои ободонӣ вусъат дошта, бо бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти гуногун таъинот сатҳи кору хизматрасонӣ беҳтар карда мешавад. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти Моғиён бо ҷалби соҳибкорон бунёди иншооти гуногуни таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ идома дошта, ба хотири такмили инфрасохтори деҳот тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. гузориши Фарҳоди Раҳмат. дар шаҳри Панҷакент бо мақсади такмили инфрасохтор корҳои сохтмониву ободонӣ вусъат дорад. дар баробари маркази шаҳр, инчунин дар деҳоти он низ аз ҷониби сокинон бо дилгармӣ ободсозии маҳал идома меёбад. ҷамоати деҳоти Моғиён аз маркази шаҳр дар масофаи беш аз 50 километр ҷойгир аст. аҳолияш бошад беш аз 25 000 нафарро ташкил медиҳад. дар соли 2021 аз тарафи соҳибкорони ҷамоати деҳоти Моғиён дар роҳи байни ҷамоати деҳоти Моғиён ва роҳи Вачағна зиёда аз 14 километр роҳ ба миқёси аз 10 то 14 метр васеъ намуда ба тариқи ҳашар ва пуррагӣ қунфарш намудем. айни замон ҳозир байни деҳо ва ҳудуди ҷамоатро сокинони ҷамоати деҳоти Моғиён ҳар ҳафта рӯзи шанбе ва якшанбе ҳашар карда роҳҳоро обод карда истоданд. дар ҷамоати деҳоти Моғиён соли равон бо иқдоми сокинони ватандӯст беш аз 30 иншооти таъиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор гирифтааст. аз ҷумла майдончаи варзишӣ сохта шуда, беморхонаи маркази ҷамоат ки ҳанӯз солҳои 80-уми даврони шӯравӣ сохта шуда дар ҳолати валангор қарор дошт, пурра таъмир гардид. солҳои зиёд бетаъмир будим беморхона, бо дастгирии аҳли ҷамоат баъд соҳибкоро мо таъмир кардем. мо мошини ёрии таъҷилӣ додан. дар оянда дар нақша ҳаст ки бо узи таҷҳизотҳои лабораторӣ таъмин карда шавад. бунёди синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 94 ва рақами 8 аз ҷумлаи иншоотҳое ҳастанд, ки бо талоши сокинони маҳал амалӣ гаштанд. шукри истиқлолият, шукри сулҳу суботи ватанамон, шукри пешвои миллат, шукри он мекунем ки чунин сарвари маърифпарвару одил дорем. дар муассисаи мо аст бо дастгирии мардуми деҳа ва соҳибкорони маҳаллӣ дар соли 2017-18 сохта ба истифода доданд. боз имсол ният доранд ки 7 синфхонаи нави замонавиро сохта ба истифода диҳанд. ва дар нақша аст ки якто толори варзишӣ низ дар муассиса бо дастгирии мардуми деҳа албатта сохта ба истифода диҳанд. айни замон тахту ҳамворнамоии 14 километр роҳи байни деҳа аз дуоба то маркази деҳа ба анҷом расида, таъмири роҳҳои байни маҳалҳои деҳот идома доранд. чун Моғиён дар кӯҳсор ҷойгир аст,
به خاطر امین از آفت‌های طبیعی در اطراف دهات دیواری محافظوی ساخته می شود. دیواربندی سای میان ده برای که راه به حد تنگ بود، راه را تمام مردم به حشری دست جمعانه برآمده همین دیواربندی راه را وسیع نمودیم. در آینده کوشش می‌نماییم که به منفرد کنی راه‌ها و ساختن باز یک قطار انشاءات‌های مهمی که به خلق ضرور است ساخته به استفاده دهیم. 4 پل ماشینگذاری بالای دریای ماهیان که دهه‌های غیزنی بالا و غیزنی پایان دهه سر و دهه پل گرداب را می‌پیوندند با دستگیری ساکنان محل و خرج مبلغ‌های خود ساکنان تعمیر و نوسازی شدند. در انشاءات‌های نامبر شده امروزها بیش از 60 نفر با جای‌های کاری تامین گردیدند. امروزها باشد ساختمان 10 انشاءات در دهه‌های گوناگون جماعت ادامه دارد. از جمله در نزد بینای مأموری جماعت با ابتکار شفقت الله حضرت خلاف ساختمان مجموعه خدمترسانی عبارت از مرکزی سودا و در تهخانه آن سردخانه برای نگهداری میوه و سبزیجات در حجم 400 تن ادامه دارد. در نزد 4 مؤسسه تعلیمی بنیاد صنفخانه‌های علاوگی و میدانچه‌های ورزشی نیز ادامه دارد. از جمله در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 دو صنفخانه، مکتب رقم 94 8 صنفخانه علاوگی و در مکتب رقم 64 باشد میدانچه ورزشی توسط اقدامات دستجمعانه ساکنان دوام دارد. یادآور می‌شویم که سال روان با تلاش ساکنان در همکاری با مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر پنجکن 21 کیلومتر راه پر تخت و هموار و خاموش گردیده است. در مرکز جماعت جای موافق برای گذراندن توی مراسم‌های ملی وجود نداشت. امروزها با عزم صاحبکار واحد قربانوف کارهای ساختمانی در مجموعه نو خدمترسانی آغاز گردیده است. تامین اهالی با آب نوشابه نیز در مد نظر قرار گرفته است. با این مقصد در 5 دهه جماعت خط آب نوشابه کشیده شده مشکلات اهالی برطرف کرده شد. همه آبادکاری‌ها با تلاش خود ساکنان جماعت راه اندازی گردیده. امید است که در آینده نیز این ابتکارات ادامه می‌یابد. ادامه اخبار. مساحت میدان باغ‌های انار در ناحیه دوستی 729 گکتار را تشکیل نموده. در موسم امساله باغپروران از هر گکتار 100 سنتینری حاصل به دست آوردند. خواجگیداران در برابر تأمینات بازار داخلی و صادرات آن به خارج مملکت باقی مانده آن را در سردخانه‌های عمومی و شرایط منزل‌های اقامتی ذخیره نمودند. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان خدایداد رجب و اسکندر سعید. анорпарварӣ аз соҳаҳои сердаромад барои сокинони ноҳияи дӯстӣ маҳсуб ёфта дар баробари хоҷагидорон сокинон низ бар рушди боғҳои анор дар таъмини бозори истеъмолӣ ва ҳам афзудани ҳаҷми содироти ин меваи аз лиҳози экологӣ хушсифату фоидабахш саҳми муҳим мегузоранд. тибқи иттилои раёсати кишоварзии ноҳия масоҳати майдонҳои боғи анор дар хоҷагиҳои инфиродиву кооперативҳои истеҳсолӣ ба 729 гектар расида қариб дар баробари ҳамин масоҳат сокинон дар қитъаҳои назди ҳавлигии худ низ парвариши боғҳои анорро ба роҳ мондаанд. дар истеҳсоли меваи анори хушсифат хоҷагидорону сокинони ҷамоати деҳоти гарди гулмуродови ноҳия саҳми пешоҳангӣ дошта масоҳати боғҳои анор дар деҳоти мазкур ба 415 гектар мерасад. имсол деҳқонони ки самташон боғдорӣ аст ҳосили баланд бардоштанд ба ҳисоби миёна аз ҳар як гектар аз 7 то 10 тонн ҳосили анор гирифтанд. бо дар назардошти ба бахши сердаромад табдил ёфтани ин самти соҳаи боғдорӣ хоҷагидорон азм доранд ки дар оянда майдони анорзорҳоро васеъ намуда дар афзоиши ҳаҷми истеҳсоли он саҳми бештар гузоранд. дар ин росто соҳибкорони маҳаллӣ бунёди сардхонаҳо барои нигоҳубину меваю дигар сабзавотро роҳандозӣ намуданд. раҳмон ҳамроев сокини деҳоти мазкур дар доираи иқдомҳои ободонӣ сардхонаи замонавӣ бунёд намудааст ки имрӯзҳо хоҷагидорон ҳосили боғҳои худро барои моҳҳои оянда захира менамоянд. мо замин дорем ҳама 1 гектар ҳамира то марта захира мекунем. имсола ҳамин афтоб назана гуфтам болоша печон барои ҳамин анор тоза харидорам бисёрай. имрӯз чихеле ки мушоҳида мешавад ҳам сокинони ҷамоат ҳам роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ки самташон боғдорӣ аст дар хонаҳояшон захираи анор мавҷуд мебошад. ин захираро то моҳҳои феврал март
нигоҳ медоранд. бо шарофати рушду ривоҷи соҳаи боғдорӣ бахсус анорпарварӣ қариб дар тамоми фаслҳои сол дар шафати роҳҳои ҳудуди ноҳияи дӯстӣ ва навоҳии атрофи он гӯшаҳои деҳқон фаъолият менамояд ки бо ин васила сокинону хоҷагидорон маҳсули боғҳои худро ба харидорон пешниҳод месозанд. имрӯзҳо дар гӯшаҳои деҳқон дар баробари фурӯш анорпарварон ҳамзамон бо истифода аз таҷҳизоти коркарди шарбати тезтайёр ба мизоҷон афшураи аз лиҳози экологӣ тозаву хуштаъми анорро пешниҳод менамоянд ки ба гуфтаи онҳо талабот ба ин навъ нушобаҳои табиӣ сол аз сол зиёд шуда истодааст. ман хоҷагӣ деҳқонӣ дорам, аз он ҷумла худам зиёда 1 гектар 14 сотиқа зиёда 50 сотиқу анорбоғ ай. аз ҳисоби ҳамон анорбоғ зиндагӣ рӯзгори хонаро пеш бурда истодем ҳозирашда. дар радифи таваҷҷӯҳ ба соҳаи боғдорӣ имрӯзҳо дар дигар ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи дӯстӣ маъракаи ҷамъоварии ҳосили сабзавоту дигар зироатҳои мавсимӣ ҷараён дорад. деҳқонони ҷамоати деҳоти нури вахши ноҳия соли ҷорӣ аз майдони кишти 250 гектар сабзавот аз ҷумла 90 гектар сабзӣ, 48 гектар картошка, 35 гектар пиёз ва дигар маҳсулоти ниёзи аввалия ҳосили дилхоҳ гирифта истодаанд. деҳқонони ноҳияи дӯстӣ ба истеҳсоли якчанд номгӯи маҳсулот аз қабили караму гулкарам, шалғаму торб, сабзӣ ва парвариши анор дар миқёси ҷумҳурӣ ном бароварданд. имрӯзҳо ҷамъоварии ҳосили сабзӣ дар ноҳия бо маром идома дошта, ҳамарӯза соҳибкорон маҳсулоти парваришнамудаи деҳқононро бо нархҳои дастрас харидорӣ карда ба минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ содирот намуда истодаанд. дар баробари ҷамъоварии ҳосили мавсимӣ деҳқонони ноҳияи дӯстӣ ҳамзамон кишту парвариши сабзавоти барвақтии караму гулкарамро дар зери плёнкаҳо бароҳ монданд. аз рӯи мушоҳидаҳо нашъунамои кӯчати сабзавотҳои зери плёнка хуб буда сокинон итминон доранд ки дар оғози фасли баҳор бозори истеъмолиро бо ин маҳсулоти серғизо таъмин менамоянд. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи дӯстӣ, барои барномаи ахбор. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و صاحبکاران محلی در ناحیه فرخار قریب 3000 عائله‌ای که در آنها میوبان، یتیمان و سابقه‌داران مهنت به سر میبرند به طور رایگان با انگیش تامین کرده شدند. با اقدام صاحبکاران باید به زیاده از 5000 چنین عائله‌ها کمک رسانده شود. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در اساس دستور سپارش و هدایت‌های انسان‌دوستانه اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره همکاری مقامات اجرایی دولتی با صاحبکاران محلی باید به ناحیه فرخار 900 تن انگیش وارد و به 5752 عائله به طور رایگان دسترس کرده شود. با پشتیبانی از سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار در نوبت اول به ناحیه از کان زیدی 450 تن انگشت خوشصفت وارد گردیده آن در 10 جماعت شهرک و دهات ناحیه به 2876 نفر معیوبان، سابقه‌داران مهنت و عائله‌های نیازمند رسانیده شد. با جماعت دهات دهخانوباد 22 تن انگشت وارد گردید که این انگشت به 398 نفر معیوبان و دیگر شخصان نیازمند دسترس کرده می شود. کمک مذکور برای در دوره زمستان با این نوعی مواد سوخت تامین نمودن اهالی و بهداشت وضع اجتماعی عائله‌های نیازمند راه اندازی کرده شده است. ما ساکنان دهه ارچه جماعت دهات دهقان‌آباد ناحیه فرخار از پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بسیار می‌نداریم که در این سردی‌ها با ما انگیش دسترس نمودند. در جماعت‌های دهات خراسان، درقد، خوتن، استقلالیت، وطن و ظفر ناحیه نیز شماره زیادی ساکنان از این کمک برخوردار گردیدند. با جماعت دهات ظفر ناحیه فرخار زیاده از 23 تن انگیش وارد شد که با 400 عائله‌های نیازمند جماعت از آن جمله دهه سخاوت، نوآبادی بالا، نوآبادی پایان، دهه سومونیان، دهه چورگل دسترس کرده شد. در جماعت شهرک فرخار از 1344 عائله که در آنها معیوبان، سابقه‌داران مهنت و شخصان نیازمند به سر میبرند به 923 عائله آن انگیش دسترس کرده شد. با اطلاع مسئولین روزهای نزدیک باید باز مقداری باقی مانده انگیش نیز به ناحیه وارد و به زیاده از 2000 عائله دیگر و مؤسسه‌های ساحه اجتماعی از جمله بنگاه و مرکزهای سلامتی و انشاءات فرهنگی که در دهات ناحیه عمل میکند همچون کمک رسانیده می شود. به اندیشه ساکنان در این دوره زمستان راه اندازی شدن چنین اقدام خیر به منفعت عائله‌های مذکور و برای در تامین گرمی صرفه‌جویانه استفاده بردن نیروی برق مساعدت خواهد کرد. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. دوامی سالهای صاحب استقلالی مملکت با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان قلعه هولبوگ نوسازی کرده شد.
اما ساله به این مکان تاریخی شماره زیادی سیاحان برای تماشا می آیند. حکمت الله حسین زاده گزارش می دهد. برقرار احیای بازیافت‌های تاریخی و فرهنگی عبرت بخش گذشتگان برای غنی گشتن معنویات مردم و رشد فرهنگ زمینه استوار می‌گذارد. مؤسسه دولتی مامورگاه تاریخی و فرهنگی هولبوک ناحیه واسه یکی از قدیمی‌ترین یادگاری‌های تاریخی به شمار می‌رود که در عصرهای 9 و 11 همچون پایتخت دولتی خوتالان معرفی می‌گردد. بازیافت باستانشناسان در آثارخانه هولبوک جمع آوری کرده شده است که از خدمه آموزشی داشتن این مکان تاریخی شهادت می‌دهد. تاریخ هر یک بازیافت در اساس آموزشی پیوسته و تحقیقات علمی معین شده از تاریخ بای و قدیمه این مؤسسه تاریخی شهادت می‌دهد. حکمت الله حسین زاده از ناحیه واسه برای برنامه اخبار. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хона обод бошед.